Osibire buhoro iwe owashyikireho program reba hindukire eshaha nizeze nyine zahika kandi program yatahamu reba hindukire nebereho burizo ya Sunday shayina zeciro ha program yeji ntubantayisa abantu batara bamwe na bamwe nambwene sabite yahwire tukazara kunjiri aha diocese ya North Kigezi twatayiro mureberezi Bishop Onesimus Asimu embozi kabiri nunje mnonge bigambo byene birunje mnonga konka hawe nshonga yibwire turahindire mwena aitwa komiri niho turatandikirira izoba nde bet commission nakushimira mnonga so mwene kwa heza wagaruka aha province nagaruka province mwako gwa kuratireho nahindurwa rukoba na Archbishop yagaruka n'ababishop abandi benji hati omwaka gwe 2012 Archbishop yahumura yarutaringa yarutaringire hejamo Archbishop Mutagari nakora nawe myeze 2 kumwereka ibintu ibinebe konka naruha nahura nduhire okuba mazumuramba abukuba chaplain wa Archbishop nabatine program ye eshayo na Archbishop haragambira nohoro kwimukira okay no ferwa Archbishop atulinanka muzara babona gaitwa na hati nahora nduhire nabanje bakaba batari kumbona no bomana wanje yarwara turi ruwero bamutachitanda kutwarugireyo erwe izoba eri twakiri muri Kampala twahindura bags twaza Mitiana nasego mwana muka twaruga Mitiana twaza America so na hati kangaruke mbe ibawo wo mukazi nishe wabana Archbishop watajangu nanga kora niwe konkamperezo gundi muri mawo banduhire yaya tikare ati no basa okwebembere minyeto abo bakana manyongo nikunde minyeto ndekunda ati nahinduka mukuru w'eminyeto y'ekanisa ya Uganda umwaka gwa 2013 kandi natebekana na hereze minyeto na tandika ikiterane cyo kureta minyeto yona ya Uganda omwanya gumwe cyo kweta provincial annual youth convention high school mwaka gwa 2015 gana kitandikire cyagumaho buri mwaka hati nazo muri ebyo nashemererwa na hereza kandi za karamoja nza muhabura kisoro njuruga kandi nka Archbishop w'eminyeto nene kuna bindi yaho 2015 Archbishop Mutagari ati makerere nebenda chaplain ati banshabira amazina ashatu ati kandi yenda kutayeri yawe ati mwene nchabire ejo ngambire eco licurikiza ecibahurikiza ekiruhangare kugambira najya tukare nabura akakane nkunde binyeto mnonga nebinabe ndi gukora tinda kishabira no kishabira namwe huzia mwene kumbani yaho mbone esimu mutatera ati ninye ogu ni intero mu office ya Vice Chancellor Makerere University atabandi baterize ibihandiko byabo atacawe nico kitariho kandi interviews no rwo kubanza abo rukari rwakange rukari rwakashatu so kandi kuza kuvugira All Saints Cathedral midweek service na byanda ni samu Archbishop Shiko ndaramugambire ati wakagumiza mu izina ya Rutayi mwe nuko nabye kuburira natandika kwandika CV nkanza jine katandika shayi nazekiro naisika mwenda 10 no mu computer byabura byarugamo kandi bakangira ngo
deadline niyo nshakarisha hina waba utakalese nshakarisha hina icyo ntibashahingura naza kubyama nasimuka nk'ibiri n'ibiri kabemo shanke 3 nabigarukamo shahina nkanza kabeire shayitano nafa kubimaririza tinabye twarira narondo umuntu nabitomba genda makerere oronde office ya vice chancellor biteyo oruko kubanza shanke 11 natunga esimere kuruga ahari Archbishop Ntagari ati congratulations atabaruka atabakutorana kwa chaplain wa Makerere shinabira ntari kugendera no buvuyo bwayo okwedima bakabenzere kutera chaplain kandi mbimanya nebindi nkantari kuhenda nakaki echa kabiri nkani nkunde ebinabiri ndi gukora echa kashatu nkaba ninyebembera Uganda yona hato onte Makerere mu Paris konka waza nazayo ntakozere na interview yes so 2015 natandika kwezi kwa 11 ikibanza wahashangota akahagumire yes akahagumire okay yes akahagumire konka mukama yako kubasa mukama yambasa natandika ibyo kushaba akana shaba abantu nka 20 nimezo kushaba uko kweshengereza hati kuna atandikire nyo kushaba kwekiro abantu babigana 200 ndi kuza kurugayo chapo ya yijuraga batatenta ahero yijura abantu bari kushaba ikiro cyona mazum 16 ukaraga yari inkarugayo 2023 hanyuma yo kuhereza imyaka 5 so 2023 no wa bishop w'umwanyo nibwe nyezi na yeserwa kuba bishop wa cyo tikija kitecho kuba ku ukachurota kikaku hati omuherezo gwe Makerere Ruhanga yatwasa kanisa emyeto yusi ni nkunde emyeto kandi heyino kundi kugikurura otambuzo tinokozesa umubazi tingo yanagaruka hamani yagwaye bagambire hati nyowe yes ngoko mwanjwekezi wayeze nikwendi nomunda nikwendi wired abwe minyeto twerengana munonga nibanyesiga nibangambire batarigambire bazeire niba no beisiano bahataim okay je kumasa ngutindi kulisa abandi konga ijuka Yesu akabuza Petero bito nkunda Petero zini mkunda atkora beno nkunda lisabana bentama zanje icyo yabandize kuyamara yashoboye yagira ati lisenta amazanje so konka awe yabandize kumuhereza kulisa niba abana benta feed my lambs kandi taragize ati feed on bamwe ni bariyamo abamwe bariyenta mu mwanya bwo kuzirisa mbere ni kuneme nabandi bona ni ndi center Amazon konka omutima gwanje enkora mutima neminyeto okay so abana beija kanisa 16 yes yaka 16 babejaga 16 okosi borubize uraro rubize nageita ngeisira abantu bari kurenga 500 gapoze na so ekanisa yakora no tungata yo kuba following abo bwisirwe yes na WhatsApp group wow yes that's interesting yes over 300 okay abamubona tubari ho over 300 nimbohereza cyo kushoma negera kintu tubugana iri mu mwaka bakora dina pango so wire ekanisa yakora strike zarugayo ubwira unamazire imyaka 5 tarabiro strike natera kushaba na vice chancellor na kundisa abantu in fact ndi kurugayo omusiramu Yusuf niwe university secretary akagambira vice chancellor
ati Onesimus chaplain ogu nabasaba bishop wa North Kigezi agumari chaplain wa abuka tubari salamu so hati ruhanga yakoze so buherezo ubu nabenta ari kwenda kandi tari konka bwanyure kabantu na ankani ndisa abantu St Francis Chapel ne ihanga ryona true ngone kunabenda yaho nabo no muntu ari konteresemo ati no basa kwikiriza okugira ngo izina ryawe turiyohereze North Kigezi Diocese kan baronda bishop nti nyowe ntokwishika okwete wait nibete ndi buzarwa kuno namazima obureberezo obu bukaruga omuri Kigezi bukaburi ubureberezo bumwe nangwa nashinjize kandi nkaba nezire yo nyowe nakwambira ngo tina utakabuliraga nkana nezire kuburira kuno imyaka mingi konkati tiyo nazarirwe mwe cyabanza cha wareba hataba wanyu na kutari kugira ngo tindi kwenda kuzo ngo abo ati wait konkana ya ntati nitwikirize bwashine konka bagira ngo no constitution ne kandi echete ngo niyo kiri kuruga yes iwe cyawe no kwikiriza konka cyabanza cyangumira konka ruhanga yabo kwesere nakweta abo kuba Makerere University ne Shashuraje tino kwenda kugambe esenze za chaplain n'ubundi ne basa gukora ku bihatoriyo yes konka ne Shashuraje tehine omwaho mu kanisa ya Uganda uri kwate umushara guri kwingana no gwa chaplain wa Makerere tariho kandi umayango chapo ne kwezo umushara university nayo komshara yabo kuba no buri umukozi wa university ekwezo umushara chaplain bamreberera je munonga bandi abo kuba nkanye umwaka unarugireyo umwaka ogwa kuratire unarugireyo ntakarugireyo so umwaka ogwa 2023 bakagira ngo ahabwo gukora namani ese nango se kumuraho na mama mutungere retreat aho muratora no musiyona aho muragende hona bamba miliyoni nyingi murongo kandi mugende so twaza ahantu musokwe mwashemero 5-star hotel twaruga indeed twina mani masi so hati yes waburiyo kwe turi kurira wa yanguhirwa ku rugayo konka tabwe sente konka nkaba nindeba injiri neje no mesho abantu benji bakajonwa abantu benji bakunda ruhanga so cyabanza cyangumira konka Yesu yagira ati bwenu ninyori kweta yes so biha natoranwa okeme kwaryari ebiro 12 by'ukwezi kwa kashatu 2023 so since then hati mazero mwaka gumwe nemyezi nka 11 nobora yokache okore emyaka ebiri oshangire kijeze neshachi kogarachiremu kubumwe bembezi wayo North Kigezi Diocese erimo abantu barungi abemiringo etari yemwe enganda zitari kushana n'abantu abatungireho revival ugaruka busaba kujunwa kandi ejo mbibo ekiri muna hati bakunda ruhanga nibajunwa nibahereza kandi bankwasiza umurimo munonga ogwo kuburira enjiri nyowe ekina yeteyirwe no kuburira enjiri namba yo kubanza kandi abantu bari kurenga emitwaro ebiri bekireze Yesu ngo mujeno wabo kwihana utandika kutandika Yesu namba na nyuma n'uburyo bari nyuma bazira nyuma bazyo
hajundwa abantu bari kurenga 200. Wow. Yes. Kandi abantu babano gukora follow up no guma follow up cyaturemire. Follow up cyaturemire ni n'ikintu kimwe kindi kushaba ruhanga ngo atubasise ukora abo kwa abantu benji mu Africa kanisa ya Africa nituzara munonga nitumanya kuzara konko korora turema mwena gani madini hatigeisha kushoha mu ponds ezere neglected beisha kwiga umuzu so kandi bakikokwe babarisa ubutwa you know kandi bashirwara hati batugarukira so nitwetenga okwega korora konka mwe n'ikinde manyowe yako naburira hantu kandi tinye ogumena garuka yo kugira ati konka no kushaba kugira ngo abahore bashoborokerwe bamanyo ubujunanizi bwabo konka nitwetenga kutaho buriyo yaba life ministry yaba ni baha turonda abantu okutiyamba korora beta abantu bajunirwe abenji batebwaho anangwa abandi bamwe barga no madina gandi bekiriza Yesu bajunwa turebera ruhangana kuri byo kutangaza amashomero gareni gahundurwa kunayizire kandi mbigamo umucurezi ngashanga ishomero rikuru mnonga Makobole High School yashomese ba honorable Jim Bwezi, right honorable Thomas Tayebwa abantu benji washanga nkomo bari abana iganana na mukaga kurwo musine yo kubanza kurwo musine ya mukaga kandi bana babinga hasigaramo iganana na babiri hati ni barenga 600 Chinyasano Girls niyejo high school bakaba ari abishi 314 hati bayishire runana emyaka ibiteka bindi nabwo echo ruhanga ryo nakora umurimo nkashanga bishop ubunakuratire bambe wagira umwiguru akaba tandikire kanisa mpango mnonga Cathedral aho turi kugambira turihikwe kakushakara kandi umwaka gutaka bwire naza kuzorushura abantu bamara kujunwa emitima kakomoroka neshawo zabo nizishumuruka John Leslie omwe amburuhanga yakoze ise okuleta revival muri Bungereza akagira ati ekicweke kiri kuherukayo aha muntu khinduka ni wallet wallet neji you see ekicweke kiri kuherukayo kuhinduka kujunwa the last part of man to be converted yes is the wallet is his wallet okay konka abantu bamara kujunwa emitima yakomoroka na wallet nejunwa Mira abantu tiri sente namwe tumaze kutaho dinner yo kushoza mpya zo kwa mkejo Cathedral abantu igana 5 bateza 1 billion so tujombeka amashomero gahundurwa abantu nibajunwa nabwo ico ruhanga ariyo nakora ebyo kutangaza umureberezi bw'ito I see hati deka ntakongera yo mu bwa bishop ako wire na ubwagira n'ufunda niyo wabimbuza konka nyenzire ngo tugire hari abantu abagomera ha program nabakureba iwe umuryeje imyaka yona no busente burungi no bubi no buhango no buce oyine bwaye korire nkomuntu atari bishop bitari bye kanisa bitari bya bici iwe nkomuntu oyine cyo yekorire oyine echo ineyo ejesha hawahumura oyine akajuko kuhumuramo oyekorire cyo nkomuntu okay webale echo neshibuzo kirungi aho kuba
mwene ufite umutima munonga aha byeiguru rero tinduka abashema byensi konka hamwe bazaruhanga n'ubu nteyine bingi beitu intekateka aha biro byanje neka yanje byo mu meisho ntakabere bishop Ruhanga Kampenjo nkahi Kampala kandi nyowe nkiri umwana muto kandi mu P6 mu class ya mukaga ubwo nabanza kuza Kampala nkareba abantu bariyo umukizimba hejuru bari kutambura ishati ndikwetegeza muri balcony nayibuze aba bazayo batashi nibaza hejuru batambura batakagwa hansi mbona ko nagambire munyanyazi yasheka wakati ni manyango nkareba wandegaya narebe kanyine ibiri mbona nkiriyo umwana mu bitekateko byanje byo bwana kandi kundi kora nanye lyatura umunjo kejo mbona njejo inagamba nikanyine ibiri wow kandi inkajombeshero mu myaka 10 barampana ne kutoyita fari konka nahikiriza ikiroto cyanje mwe ntatkanotora kigezi hati neturwamo hati eri mutabani waitu eri mutabani waitu kandi nitutwaza Kampala turi kuza kuzoma hoteli n'ahandi ninga kuzakora Roma Kagabandi I see umucyaro toyine chwaye korireyo umucyaro nayo nkiri Makerere nkatandika kombeka habo kubanyo butosha ntora ni planning ya retirement hino muhandisha kagira ati you start with the end in mind watandika ikintu omanyoti ndiyaroga munda eshahe yuri kutandika iyo watandikira ikintu ogira ati ndiyaroga munda mwena ekindi kuzaho cyona hati ntekateko kundi humura abwesho nkaba natandikire kandi inkoko nabugambire esente zeitu tinyingi konka mpora nabwo nejo nayo hikwa nayo tekahwire so tumukugirara mutumukatandikira kurara tukatandikira kugirara okay toyine ente toyine kabuzi akakoko ebyo mbine ebyo mbine wa kamera za wazore koko noza kureba famu okay konkati ndi kubitaho buzima munonga okay hati abantu benjini batina okumura kandi kiri kubatinisa no kumanya ngo kari humura ari abatakine ibiyaba natunga omubwiro bwa obuyaba ari mu office bonka hati naza kuzahantu office namba majuta nabashura amashanyarazi n'ibindi mbona hatu moze nahumura ibintu yabihaye beitu obwire obwori kubori mu office no bwire bwo kutebekaniza zo kuhumura kandi ejo no chikora ahabo kutandika kubika kandi turi kwetenga kubika ikintu cyango no bikakache akoine ejo kureberaho wabona tap ya mezi okagisiba konka watagisibeje amezi gatandika kutonya hati watanka ebafu aha tapejo hari kugwa meitondo bwaza kushesha nabasa kushangeje bafu yijwire konka no bikakache kabiri wabona esente omanyoti esentezi
ezanje n'izindi kubika baitu ezindi kutwara mu supermarket tizanje ezindi kuzagura browse nkejo nezo uri kuguza browse tizawe ezo uri kutwara umwishomero kushomesa abana ezo tizawe hati zawe nezo uri kubika mbweno no kugira discipline nenshi notekwa kugira iki wakora oreyangisirize ibirungi obicendeze umwanya wo kuza mu hoteli ukasigamo emitwaro ngayo gira ati kandi y'ikitoki kiriyo wanje kugira ngo bike abo kuba buri omwe ari yageshe biya bibiri turi kubasa okugeshe byo tara bibiri nabwesho okubika no kwesasa okariya kubi okajara bice kongo kabika habwe byo rumbesho kandi hati twine za sako twine okuri kubasa kwate sento kaza zo Bank of Uganda hati zikutanika kuzalira treasury bills nebindi echa kabiri okwetantara okuhagana okuzomu mpaka n'abandi abo kuba Betty na Jara High Hero ya yemitwaro 30 nanye nindeba kujijara Betty ajero rugoyi omwenda gwa million gwa silk atunyoniza kuronda rwa million emwe n'emitwaro 20 atukora kurwo okuhaganoko omanyoti nyowe ninye ndi Onesimus ndi kwetenga kuba Betty ohuriro mazirwe abo kuba waba otari kutunga sente nkeza Betty toshemerire kushohoza nka Betty true yes waba otari kutunga sente nkeza hati wareba hariho abageyiga buturi kumanya muri Mbarara baturi kumanya nkahe Kambarara no mugega no manyo nibingi ronda mumwe Baria hati Baria yajwara shaha ya gold otunanye njara ahubwo turi kumanya ko ari kutunga mpiha turi kumanya ko yari kuziha mbweno ebyo nibyo biri kunyambanyo we tindi kuza kwagana nabandi ku nanka yagure motokeji nabwo eco yanje nobwe cyagenda navuge nambansi kandi abantu bari batwegese birebi okumanya ngo hati eitaka nirungi noriyetenga konka uwo kurwara irwitaka tokabona hempi hazo kutwara mirwariro mwero no kutesenta hori kubasa guma nizara no zitunga cyo kubasikire buri kwezi kugira ngo wazetengaze kuyambe hariho abantu binamaju konke sente ziri kubayamba binamataka za famu nebindi konka tibari kutunga sente za juva ezo kubiho mukizibu yes nabo eco omukutebekanisiza okumura no kutandika hati kandi no kumanya ngo buri omwe yahumura ndekiragiro buri omwe yahumura no watandika rizoba nabari yagese yahumura so nabo eco abantu mwetegura okumura kandi mutakakutina okumura no bwarugo mu office konka watandika ekindi kandi kandi cyo ndi kugambira abahure banje nabandi okugira obuzale burungi nabakazi babo n'abasheja babo ahabo kuba mwahumura noza kushanga abana bakashwerwa abana bakashwera barugo mu makago hati musigara muri aba babiri ngwe nwawe tine buzale burungi nawe na mugenzi wawe hati mushago munju na buri wo kugamba nawe ntabwo ni wowe nabwo eco ubuzale bwanyu ni bukuru munonga hati mukiriyo mu office mukiriyo mu bintu
mukiriyo mukintu ko bari kugamba rero namwakirugamu hati mugume hamwe. Okay. Ni nyenda utugarukireho kake nyuma wawagamba obu wakozere conference ubwo mucyara nano wawatugambire n'amakerero ko babahireka trip ko kuzakwehamu kunka tutukamumanyiri exactly noha kandi bwabundi yaheza kukunabisa mu ngaro wakakuratira ukamugambira uta mwente wobugodi. Hati kwiyarugire Seseme Girls nawe nangwa kakozereje mnonga konkati yaza makerere akaburwe pointage ako bana bakani bashitwara 12 yaza NTC Kabale obo kawargireyo nyowe narugireyo niyo mushomese geza high school mbweno aho niho twatandikire bamwito niwamwita Nightingale Florence Nightingale akazina karungi mnonga akariye twishe ishyaka ryo muserukare wa Idi Amin akaba nakunda ubwo munasi Florence Nightingale so niko yakamweteire so ishe no mufumbira nyina no mucegakazi konka nyine akazarirwa bufumbira nangwa we akazarirwa barracks yamahe nyonga zarirwa mu kanisa yazarirwa kahe. Okay, all right. Konka kutwayikiraho hati yampika hehi obuzare bwitu bwakura waguma no mureba naguma ni mureba uko ragizire heshiteka cyo kugira ndijo wagambira obanu we yabira umuntu uko niwe yabira kubanza wabire serious nawo kugira kujunwa inkabanta ka bonago nijumhara uza kumteganisa ningasi. Okay. Kandi teino naraganise ngo ndiya shera wogo omwe kandi nyoko najunirwe najunwa nagambira ndagano nakozire namwe nkamara no myaka 2 n'iceka. Okay. Turi kumanyana nantayira ni mutayira umurije myaka 2 n'iceka tinda mukwasireho tinda mu gerezo ko muto mutanda tinda munywejeire tinda muco ariho no kuchokora birebire n'abantu na chokora ahitama ora ya chokora ari necho torachikozire tinda ekibe kitwakozire ni bari kukinga mbere ni kimwe nyo tindi kukijuka mukane bari kukinga mbere eno namusheneze umwebazo twayikire aha mwanya ogo kutana ngo nago mu kwasero mu ngaro kumara ubwire burengwa. Echo nico kibi echo mwakozire omubwire bwanyu bwa courtship emyaka 2 n'iceka. Wow, mukabitwaza muta nico ngambere menyeto ngo bamanyege ngo obwire bwabo obwo kushera bwahika ningasho kusherwa okuterana kuri yaba kuri kwikirizibwa bamwe nosha kwari kubona umuhara ninga yabona umusigazi oshongo baza kwika aha kusherana akogeitwa oshongo parliament ya Uganda eliyabe hingwize kiragiro ngo hatakabaho kuterana mu bishwere nagwe nibetenga kwega kurinda kutegereza okuhereza nekiti nisembere yabo embere yabo miyeto mushemera kumanya imbere yanyu ni hekaru yo mwoyo rikwera hekaru yo mwoyo rikwera kandi nikibaho nikibasika omuntu kutegereza no mu birebi namwe nageshyiraho abantu nkababiri ninga bashatu uri kugira ati nyowe ncyashogeine kandi ko ndiko babona sima ruhanga munonga nabo ejo tukamanyana kandi hati twamara imyaka 3 umbishwere ukakimugambira uta kugira ngo wakimanye ngo niwe tarundije ukakosa polisi ruhanga
gamba nawe nanyaga hey no kutwa ndi kuza kuruga yokwe ngatunge simu ya headmistress iyo mu office mwero nanteraga abako kwiyamazire yataneka gukorana headmistress kwiyamazire sine ya mukaga umucyumuro abo kugabwa ari umwebembezi kandi ayine mico mirunje headmistress akajya ijo nyambo mu office nanteraga simu ngamba na headmistress yindi nyenda kugamba na Florence headmistress akari umucyaro wo kutangaza amweta kandi wowe nkarugo mu office atagamba na munyana wawe obumwe muhandikire baruha umukono gwanje go muntu uri kumanya ibishani mugisaba ibishani iyi no mukono guturi kweta calligraphy namwe nezo bareze namuhandikire na hata kizinde ukabona shongo ne choma njito mu post office ajitunga nawajigarukama hanyuma y'isabiti nk'ibiri ngitunga abana handika je we naandika nkabashaho so twahise imyaka 11 omushwere rwanga tuheza abana bashatu 2018 ebyo kwezi kwa mwenda 93 St Peter's Cathedral Rugarama. Okay. So mwina bana bashatu Dawidi, Marjorie, Ruth. Marjorie ashwirwe aine tarema kandi aino mwana so ndi shenkuru hati nyino mujiko. Aine na shoma bungereza. Ruth ashwirwe nibo bucura. Tumwachine mwana baby wait aine myaka 26. Ashwirwe Bruce and Dawidi ni wo kubanza umusigazi konkani we ari kwetenga kujare birahuri yawo ko takatungere mu kazi ni lawyer kandi nakora State House unity ya iri kwedingwa kano nakarema yo kurinda ba investors no mu bigambo byona watworeka uhereza bwo kubura kunde imyeto kandi hatunko muziro rede oyinena no mwishukuru uri shenkuro mwana bwenu ibintu byo kora ni imagine ngo gini muko ko kuza ku ebire bitingumanya kora be no kuratira ibiri kugenda umisho konka imyeto ekire etandikire kweyahora kwita umucogwe rwabe gutara ko mu bikorwa imbere byiri nugira ngo haguci ikizubo kirukurete cyo cyabana kwenda kutandaka kugira ngo umuzire yakushabeki tuwacu umwana yita uwo muzire amujya tukoreki umwana atiyakunda yita enshongeje mu kigamba eshongeje neretwa ibi emyeto iri kureba amikutu abakei kuruba bagurusi bazaira benji tubari kumanya ebiri kufama ikutu amasi mugabo bone bagakozesa kutere simu kuterera umuhara mwijukuru no bamwe nareba WhatsApp bongate bari kumanya ngo hariho binji mwera hate minyeto yo neza mune nezo mbishwani nezo mu video ne hati ebyo nibirungi neheja mebirungi kandi nebibi ahari yezo simu nikirugirira ico rikwenda no kibona ho cyona nubo kubuzoti otinimba santa kwita mbakwere ko kuri kubasa kwita so hate minyeto neza hari ebyo ebishoma naenda kwita ninjeranti niriya kakabazi ninjeranti aho naho nifa kandi bamwe babeha hati wafa no ziroti no joininga Lucifer
uko mu soko ya hasi imizimu hari yebi hari so hati eco niki abakuru bataratungire mbene baza kukikorera ki ubu batarakumanya ibyo abana bari kureba hati bashemereire okugumana ba hikahehi n'abana babo babaho bwire hati umwana utakamuhempi hazonka fizi konka turi toyine bwire nawe yaende simu ujimuhereze toyine bwire nawe yaende television ujigure turi kumanya nareba ki television ejo nareba henshi bashemire kwenda kumanya omwana wawe banywani bene baha namwe nukabitu kabakuza nobo kubabishyawo ni baleta abanywani babo muka ngabo bishibitu babaleta gabasigazi barara naho mu kayito ndetse kumanya banywani babo ni baha so bagira ubusinge n'abazeire babaherezo bwire babahurikize umanye cyo mwana ari kunda umanye cyo ari kwanga kandi yakushabe kintu umanye habwenshi yakushabe kintu eco habwenshi nayitengeza isente abo kuba okwe ne babugana y'abana b'imiringo etari yemwe nkatebe iby'abasigazi kuza kutayera bishyo mu mashomera gandi bamwe bagenda mu motoka ari kugenda mu Prado yashanga mu wa Benzi ate nawe naenda ngutamira akorateho nawe agenda mu Benzi maze ari kureba no pangisize nyonyi ishengo akamuhereza nyonyi yo kugenda mu muhara helicopter so hatebye nibibi kubateganisa oyine munywani we na nangu yaruga mu primary azo mu senior nogo muhara ninga nogo musigazi hati iwayanga kumutayo ohurira ngo yayita so babahurikize babaho bwire abazeire bahe abana babo bwire okay konkanjire ngo bireba abana mbazarwa bine imitima yoro munonga hakabaho kugira ngo akaro muzira kagira tapana umwana atine cyo muzire yagamba konke bireba umuzire kwa kugira ngo apana no shanga n'abazira bamwe mbatina kugira ngo apana batina ngo abana batanyiga akare cyabe kitari kityo exactly niki imitima yoro bi ntabwo amaraka menji ntabwo amaraka menji abo kuba ari kuzoko mu bandi ati bashanga bo imitima yabe gangeire imitima yabe gumire omwana kugira ati nyowe ati daddy ati namushaba miliyoni najimba ondijo ati nyowe nibanyikiriza okureba television kandi ondijo we ashanga batari kumwikiriza mwe amaraka menji kandi bizibebe bimwe ibe kubaleta okweyita kubo kubigambireho omuntu ubundi tebakayisire konka tibari kubona abantu abo bari kwesiga okubagambira ibizo byabo okay Bishop rekabo tubarjeho katugarceho kaca hariwe nizo bakera umwirunji eri yakushemize okukeragandwa izobere nekiriza Yesu nko mujini wanje ibiro 8 bikozwe kubanza 8 izobere yakuberire rivi izobere yambere ribi nobu nafwerwa mama ogona beni nkonda munonga ni mange of course agabire mabi konkati ni eri kukira yo burungi neje kukira yo ni gwago Bishop harobo aririra ifu ukahura wagishemererwa mu ukahura kushemererwa kwa kuje no maisa ebiensi of course intaka jinurwe ebyo nkaba imbirimo kandi yo munsi kuriya life wakara ifitiyo uri kuziga ne kurya Shano juro oteino life yabire ne kurya so yo torarire nskure kensi ni yaguri wewe ukunambaga intire mu omuzinga gwanje gwa waraji
niyo mudanse kandi menya kuzina mazima oh ni kwibare kiro mwerunje eibare aganje gakabagari ya Michael Jackson okanozine sirira kani break dance kandi nyumba shomero gunagira mutino babe nankiza kuzina yes igeze high school ni uzo washomero igeze high school ninga bari kundeba ombwire bwanje I was the best dancer ninye nabintu kiza bandi television nyona mpumurira Kampala ibihumuro kandi twatwine television age emwe ya Uganda konka kariho shaha yo muziki hati nyowe ndiyo muntu magezi mengi kandi nyagajuba so kuna ndebaga ko umuntu yazina nzina kwe kandi my role model icon ubona bere ni kunda muno Michael Jackson kandi kaba ni nzinankawe ni njwarankawe nza kurana nakwereka option bwanje kuwo ndebaga jo to ni Michael Jackson break dance ndi kwegera nte mikono nje in spinning anyahindura bashanga abantu bana bari kuntera mu ngaro Makerere College bona ne bamanyango ninye bakaba mpire nakazina DJ disc jockey kandi DJ bamashomero so konkanye n'umuntu yajunwa ebintu bibaho namwe hatiri mu kuzina konka hate birebi wabor samho yanka hamkorogire bakatera nka keshongoro ka Michael Jackson to kurra mbagira ngo wakozere kitaho wakutetemesa amabega somehow to kurra wayenda nko kwera bamukateka no really ebyo bikapfa nko kweri yasigara yafire o kwetenga olimi ne barugetoro hama nko rwafire ecyaka cyamarwa nko cyafire cyabahare no kuzina niko bafire yeah mwen hatekeshongore cyo kunda kucira unit so hatekeshongore cyo kunda kucira yibindi hatogwirobo nico ciha ekeshongoro my ikiri kucira yo byanje nibachetango be thou my vision ombere okore kwa kwanje abukobanya amagaraganje nkagahera Yesu nkagaha Yesu gona mbone nyandangu ntambulire omukore kwakwe ecyari kwenda ngombe abarisho naba ecyari kwenda ngukore abarisho nakora ko ngati ndi kubasa kubikora omumani ganje mwene niwe ndi gukoratira anyebe mbere obutosha be thou my vision hatekeshongore cyo no basa kuturira mu kache tukachikwata ni tubundi obundi iraka turabire echo waza kutana ngezi turabire muture obundi kituru kuteka nico ninga n'ikindi echo noza kutero mbyo byawe konka echo runyanko rukiga program eje yabere runyanko rukiga Yesu akanjirire imbabazi nyingi ezakarebwaga kandi cyo naza kukikweshongorera abo kuba irakadine kandi ndecho manshine so hati esheshongorecho Yesu akanjirire imbabazi nyingi zakarebwa nico ekiri kureta ubujurizi bwanje bwona hamwe abo kundi nembabazi Yesu yanjirire icomechi nibacheta keyboard accordion ninga piano accordion rumwe ni piano ni accordion agana mapesha igana 20 kandi mu Uganda yona abantu babiri no bari kumanywa nkabari kutere icomechi cyo kubanza ni Idi Amin wakabiri ni Onesmus
Chitera chona. Chitera chona Bishop tuche. Bishop sure give us another whatever, another round. Another round. I am traveling, by the way. Awesome. Wow. So, there you go. Bwenu quotation ey'orukunda mnonga. Nare scripture omushorongo ecyahandikirwe ekigambo ky'obwenje ninga shifumu either bishatu byona ninga shimwe haribyo. Niza kugambira kimwe Bible n'impango Bible n'enyanja konka omu byahandikirwe byona omushorongo ogwindi kwijwa butosha nubwo ruhanga yagambire ari kunyeta guriyo mu bakorinsi yo kubanza shore ya mukaga omushorongo 19 ni kugera guti timbure kumanya ngwembiri yanyu ni hekaru yo mwoyo rikwera oturo mulimwe n'ikivuzo ekyo n'ekintu kikuru mu mnonga okumanya ngo ruhanga wahangire grenensi naturo mulinye. Okay. Ruhanga naturo mulinye ruhanga wena ate ekyo nikituma nali ndo mubiri gwanje tishamire kugwisa esegara tishamire kugwisa marwa tishamire gutera na maraya ahabo kuba ruhanga arwo mulinye shamire ngurebereje ibindi kurya ngukozese bisasaizi ogumubirogo omubirogo hata mu mwoyo kwera. Okay. Nokunda kuzana mizano chini ngashobo wabona mutoko okunda mizano chini. Muzano ogwindi kuzana ni table tennis ningashi ping pong. Okwata bat table okatera kapira okatera mugenzi wawe na hati ninguzana. Eza timu za hanjire ojireyo hajira. Timu za hanjire zimpira ni mpagira Manchester City nkaba ndio wa Arsenal konko mwaka gwa 2023 nkaza Manchester hajira omushi omucharo mwe yagira ati nkandi no munyeto mwe twaturi babiri ku rugo mu Uganda ati mwijamba tware Manchester City murebe cha so yatwara Manchester City Stadium twabugana president wa club yatwereka yabazani bari kwirure bijaro bakajare bindi yatushita misomo ntebe z'abakuru akatari mu mpira kuko twari yaturamuze cyaha yatuhereze sati yatuhereze nkofira twatizana wechfani urugero rwizoba natane warokoka naje no Arsenal bakagura sure bakagura so nyowe at least namwe no impuriraho imyeto eri kugira erizoba twasinga nko uri kwagera Arsenal aterizoba twasinga nyibuza iwe no turukuhendera ebigambo byo byamhero rukwabura abantu abagomera ha program ahamba kurebe bebero byona rero tuhendere program ninyanda kubasima mwena ahabwa obwire bwanyu kandi no kureba television age TV West ahabu kuba nethiskaho ebintu bingi kandi naye ninjireba bwenu mwebale nimwe kureba program age no kurikize biruhanga ko zero magaraganje kandi nyino kwesiga ngo heine chiwayega kandi ko kuba heine echo tayega ninyanangu negashiko kwebwe bindi byona ninyanangu juke kintu kimwe ngo ruhanga hurire kandi najuna ahindura umuntu hati mwahurira nyowo wabira ry'umuyayi otari kubasa kugweshegera atanywere marwa ataresere sigara hatireba niyo in the bishop niyo murebereze nabwejo ruhango gwe owankorera ibyo mbabaze byo akampindura akankora ngo kundi ni mushaba kugira ngo neiwe akwindura kwereza amagarage yijire akwereza amasiko abateye amasiko dore kwetenga kweyita dore kwetenga
okuruga omunsi habwo kuba hariho amasiko g'ebyomumesho ebirungi niho byeija ogumisirize oyihangane oyikirize Yesu ahinduka omujuni wawe. Yabari munonga. Amen. Nyina no kubashabira kandi obusinge bwa Ruhanga uburengero kwezisa ko umuntu wena urinde imitima yanyu n'ubwenge bwanyu mugumene umanya Ruhanga kandi mukunda n'umwana we Yesu Kristo mukama waitu. Amen. Kandi umushagwa ngo ubushobozi bwona tateyitwe n'umwana n'umwe kwera ugume aharimwe mwena abakozi ba TV West kandi n'abari kugireba mishoguma amakaganyu gagume ahamirimo yanyu umugisha buje no misho ganyu butosha okutatanisa amani gona go mwirima gubarinde okuruga hati no kwisebero byona. Amen. Amen. Mugenzi wanje wari aha program kandi aho nho twahenderera ibigambo bya bishop byaba bironje munonga kugira ngo nano kwendera twatenzire ngo ahendere konka mwenu ohinga horo binawagero bwiraraga hayinuka. Program yerere bahindukire na Bitcom juni ni Emmanuel Muchunguzi Gerard Katsabe Province Kampura n'abagenzi bitu binji aha team yare bahindukire program iri kuberho burizo bari ya Sunday shayi na zekiro eje garwa muri wa kabiri shaha mukaga guhango marare no